Mokwongo kwongo kwanyo to kare man. Miloki dano mamegwa. Kama wun weng utie iye. And then miyo forum mapapat. Nino eni. Nino me kumo botwa Acholi. Mawa ruenyo dano mamegwa. Ma ena ye gamente pa Yoweri Museveni okelo gin enoni minego lotino mamegwa minego wege minego mege mamegwa ilingoma pa gin ma ana chiro kawacho ne kit ma Museveni obino gulu ma ena yeni obino ka timo kwer mamege kono kwer bat weka wachi boti Museveni Yoweri Kaguta Museveni gin mo pega Acholi tie ka lego pe lubanga makwo lubanga pa Abraham lubanga pa Isaka pe wan walego lubanga ma ini kelo jok I bot Acholi ni a time pa jok tie jok mene zaman pere dong tie ma ena yedong ko ok nino ne pe bikato lubanga ye ko deki in en gine eno. So ana wacho ni Acholi ma papat pe watam gini gin ma Museveni tika timone. Walege pi lubanga makwo, lubanga pa Abraham, lubanga pa Isaka, ma ena ye wan walego kom lubanga makwo, pen wan walego devil ko. Pe walego devil ko. Gin eno ni ikare ma tie ma onongo ikare cha bal padano weng, lukelo romo ka gingolo, ka gichi wango romo enoni ka bal padano enoni mimwaga weng chito. But this time lubanga chwalo wode remone milwoko ngata dano ngati mo kiken. Ineno. So pe watam gini ginma Museveni tika timone. It's already the time. Museveni already cannot even pushing this year until maybe next year. We will see Museveni cannot because he know that he kill our people is a very important. He kill our people and then you know that actually abila pacholi dongo actually onongo kare chaginino lotino wama Museveni nego genongi malo owege gidonyi gang pa Museveni ena ye matika nego lotino mamegwa kidano mamegwa magitika chato kaga choli kaga luo. Ana bi wajo pe abiluoro gin mo, pa abiluoro ngati mo, wele pa abiluoro ruot, wele pa abiluoro ngati mo kiken. Ruote ma megwa mo wawinyo ni gi timo meeting. I hope ruota chana winya mabe. Ruota chana in konongo itie ichung pi Acholi onongo waicha eneni. Gi eneno nongo pe bini cha eneni ma Museveni biro kawacho ne gulu ni das ngoma pao bedo pamadi. Lotela weng ma wun wutie parliament. Wun wuchiro kachobo miti mamegu pe wuchiro kachobo miti padano wu. Dano magi yero wun pe wuti kachobo miti gi. Wuti kachobo miti tu aye ki family mamegu. Because wun wungeo wilo udi ikama papat kai apao chiri dano ma eno mi apani kad gin kom gobero pe wun pe utamo dano eno ni gichero kwene dano mi apa man wuchago wacho ni propaganda wacho ni wan watika wot iapa. I hope we don't yapa operative tika kiyogun Museveni pe yot omegona Museveni pe yot angeo ni koni wu ogi kamokan lo penyo wuni wuchero kwene ngoma wego udon yapa. This is Museveni wala nongo wutie ka tugo ki wi Acholi wacho bes gin madong wuchiti liel niki miro konyo ngati moni kony mapot kwa pi kony madong ngato to is no need lotela mamegwa no need michiro kuja
because gun mene the same ginma Museven tika timonen gun tika timone gang paluo. It's not different with Museven. Wayero lotela mape gitika neno pikaga. Lo muony mono gitika donyi Acholi. Mono gira ye lotino mamegwa. Wuchiti muony pingo ka penyo gun. Ka penyo gun lotino mamegwa wuchiti muony pingo. Ichito because protect the country. But now, Museven come and kill our people. Pingo one podi waberi muony. Apenyo gun lo dito mamegwa magutie muony. Ana no wamiro ni wugama. Loro gibino kanywara wan wai gang mamegwa. Machwingwa chwe tutwal. Apenyo gun titungo i military. Even egoni operative mautie police officer. Tich peringo. Ka police officer sito ka intimidation daro mamegi. What is the law for the police? Police must protect the people. Police is staying with the law. Police pegichino ka godana ta without information. But operative my Uganda. Gimoge ken magitie police na machiel. Even Lotino mamegwa. Kono itama megwa atama Acholi gikome. Wa gini wenki muony pa Museven waduoke gini gang. Wedong ka Museven nongo dong kuya, let us come. Waluoro ngo. Wedong ka wato kidano mamegwa. Mengiwa wego mamegwa magitika nywaro gin. Maloro tika nywaro gini. Peo tongo dano eroni kiko yati yaki. Ginywalo dana nywala chalma nywalo Museven. Ginywalo dana nywala chalma madi bino kaneko wan. Pingo wan watime gin machal eroni. Mape watika neno ne. Gang mamegwa. Acholi awacho ni wakedi gini lega matek. Museven po bin ka bango dano ki jok mamegeni. Jok pa Museven i doki gang i family ne. Because wan wangeo munu tit pa jok. Petit pa lobanga. Tit pa jok. Cha mamegwa dong chok. Lubango bero ka logo ne. I Bible ki kwano Bible mabe. Ni dano mo kene gitie gibino. Giwacho ni gen prophet. Devil taban tiki power. Ubolo ki polo boli ngom kanyo because en tiki power. Power mamege romo chiro ngeti moni. Romo timo gin moke ken. But he's not in power in God. But power palo bangako. En gin enoni ma Museven tika tugo nekere. Museven he have a devil. The big devil. But the time for the devil come. The devil he cannot stay with the God. One Acholi, one kagaluo. Wegwane ruote gugichiri hapa. Lotera egoni gichiri hapa. Wachiti Williel. Boss mi go wera ni konya mapoda kwa. Pay konya Williel yake. What is the point me adong ichari makungo konya lotino mamegwa dongi gukedo gini liel. Gigo gin. Pingo pe ukonya Acholi manongo poda Acholi tieka kwa.
Pingo ichani pe utika konya chuli. Ka chulo todo ka uchiri ka ni uchiri William. En un rote mugumen who tears that behind of this. Pe yanga neno rote muguma ma anyway bedo governmente matika korogin. Pa neno ruot mo ma kono operative matika koro ruote. Eno ni ruot panga. Ruot mi Acholi wala ruot pa government. Utiyo tiki government. Ka ubino bota Acholi wo bola Acholi ni ha. What take it enoni. Kikuja kiwo na wuchita bot government. Kicheng wuchika bola wanga Acholi. Nga mape unge time nong chok. Acholi wan wachung gini achiel. Pe watam gini ento. Operative moke ken ko bino boti. Pay luo because he's a human like you. Gimoke ken kati chingi that's your time. Ngati moke ken mo bino boto kwanyo giching in mene kwanyi makai twero. Look enana chigo boja pa. Gimoke ken mi kwani chingi pay boti because ki boto you can go. Ka uno wumito ni wachagi tiji ko madi pegi ngolo guluchani. Because ka madi gi ye. Wamito ni lotela pa madi gi bini pay one more tika timotije nini. Munu tich pagamente pa yuwere Museveni matika timotije nini. Ka madi pegi ye. Ni gina ye magitika timotije nini wapongo yo. Acholi peluo. Awacho ni acholi peluo. Chris amo wani la luoro doge imine. Ka podi pegi nyualo in makwiri. Go back to your mom womb. Because you are not a man enough. Pe uweki lorok mako man wayahe. Pingo uweko lorok tugo kiwan. Mamegwani pamon wala pacho. Wadogo chalmon. Pingo wadogo chalmon. Actually pingo wadok chalmon. Mon better than us now. Lueng mo keken katie. Moni nungo gilwenyo lueng matek. But one cho. Pingo pe wanyuto ni wan watiki man yahe. Wegwa chungi. Kama matieni wachito iye. Ubot lotino ukan lotino en kama dong wan wachito kato yeni wegdong wato. Lotino digi majetie. Mudong eni mene digi maja olo topori en Acholi. It's a can fight. We can fight. Awacho ni who is Museveni? Museveni human being like anybody. But only have the title when they give it. When they say this, you are leader, but the leaders is not kind of the leader can lead the people. What kind of the leader? Even our people, where you are a leader today, showing good things, the people can respect you. The leader can start from yourself. After that, he can go out there. That's why he called the leaders. You see the leader in heart.
Today, where we elect the leaders, our leader from Acholi, where we elect in the parliament, they never doing nothing in the parliament. Their family enjoying, they are enjoying, that's it. They forget those people, bring them in the parliament. They forget brothers and sisters where they vote for them. They forget because they already achieved what he won. But we say, leader go, leader come. No one in permanent in the leadership. No one permanent. Tomorrow, you be regret what you done. Actually, never forget their life. Whatever the people died, but this thing we can making a book for the Acholi to next the when the generation come. A shame for the leader. A shame for the leader all where they elect in the parliament. Now Acholi can call a leader. Even the chief, Ruote Mamegwa, Monongo Waketo Geni Komgi. Luen enemy mitongo. Luen mitolo dugu geten. Luen yonko ogo bino tum. Gin moke ken mi kwanyo. You can fight with. Iluenyo pia lem. Pe iluenyo pe gineko. Iluenyo pia lem. Alemiti ka luen kerene lubanga konyo yin. Ngati mo bino ka luen gwa gangi. Enona lem tua pege. Ka operative gi wacho ni ngati moke ken po gina tum. Wele tong. Yang Acholi beri ordnono la bong tong la bongatu. What is kind the man? Magingeni la chodong chekwene. Katong pay out. What is that kind the man is? Atum pay out. Gimoke ken maraj ko bino manatu gunwen. Igwako lotino perinini. Acholi mira uwinya mabe. Operati moke ken machiro nikono iwoto katum ochako in chila. Don't even listening to them. Angeni omego wa mokene giberi muony. Machani gin gitie gang. Ngoma bango wun. Ulek pelo banga. Museben pokel devil pereni ka bango wi Acholi. Mugu is a devil. Makonye pe zato. Museben waichani tiki napi. Napi magiketo. Because bread pege ga pere wen. This is why the leaders uneno dogi dano eno. But over there you have a nappy. But the time coming Museveni. Time coming to Acholi. We not scared you. Pe wabilworo in Lubanga. In Lubanga panga. You are human like anybody. Ka winyo dano mokene gi wacho ni la didlobo. La didlobo pegi luongo ni la didlobo. Lo wani eno ni a leader for the country.